Muke po mami, tati i mati. Emisija za zdravu obitelj. Razgovaramo o aktualnim temama iz svakodnevnog života. Uključite se, postavite pitanje ili predložite temu o kojoj želite doznati više. Pišite nam na info@radioeurostar.hr. Emisiju Muke po mami, tati i mati slušajte ponedjeljkom u 13:15, a reprizu pratite četvrtkom u 19 sati. Poštovani slušatelji, danas je vrlo bitan dan. Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja razgovarat ćemo sa psihologinjom Sanjom Subotić, članicom Društva psihologa Istre. Dobro mi došla. Hvala vam puno, bolje vas našla. Pozdrav svim slušateljima. Evo, ima vas jako puno vrijednih članica u društvu, pa evo da se predstavite i da mi kažete tko ste vi i nešto više o Društvu psihologa Istre. Sanja Subotić, psihologinja, imam privatnu praksu, a Društvo psihologa Istre je profesionalna udruga koja se bavi profesionalnim interesima i profesionalnim zadaćama psihologa, a isto tako se sve više, čini mi se svaki dan zbog potreba stanovništva bavimo i razvojem i popularizacijom svih grana teorijske i primijenjene psihologije. Jer nam je jako važno da psihologija ne ostane samo za jedan mali krug ljudi, već da ju na neki način populariziramo, odnosno približimo svim ljudima koji od nje mogu imati koristi. Evo, već ako smo u toj temi, jasno, često još uvijek mislim da među ljudima je to jedan veliki tabu ili možda čak sramota reći trebam pomoć ili obratio sam se jednoj ordinaciji psihologu jer treba mi pomoć. I najčešće možda sami pokušavaju sebi pomoć, ali ne ide to tako lako. Nije lako niti kada se krenu u terapiju jer ima uspona padova svašta, ali kad sam čovjek krenu to, vjerujem da to nije lako. Pa zašto još uvijek je taj tabu prisutan? Pa to, ja mislim, vuče korijene u nekom drugom vremenu u kom je idenje kod psihologa značilo da nisi dovoljno dobar ili da ne možeš sam, a automatski je značilo i nekakvo odvajanje od šireg društva. Jer su psiholozi povezivani kao i psihijatri samo sa onim dijelom bolesti, odnosno većih psiholoških nedostataka. Sad se, mislim, psihologija se već više od 50 godina bavi nekim drugim temama i generalno psihologija postoji zato da se bavi i pomaže i olakšava ljudima koji nemaju velikih teškoća da bi svoj život živjeli još bolje, još kvalitetnije, da bi postigli ono što žele, da bi se samo ostvarili, da bi savladali određene tehnike komunikacije, određene tehnike nošenja sa stresom, upoznali svoje emocije i sve ono što može poboljšati dobrobit življenja, svakodnevnog življenja. Jasno, znači da u stvari može se kod vas čovjek obratiti i za jedan savjet kada čovjek ne zna kuda bi dalje, znači ok, funkcionira do jednog dijela i ona kasnije mu fali onaj, kako bi rekli, da ga malo pogura za dalje, jer ponekad čovjek se nađe u nekoj situaciji gdje ne zna što bi, evo ga, do sad sam napravio to, sad stao sam i nemam dovoljno snage. Tako je. Pa mislim, sad posebno u današnje vrijeme za mobitel, za televizor ili bilo koji kućanski aparat dobijete knjigu od 200 stranica da proučite kako funkcionira, a mi ljudi smo beskrajno puno složeniji od jednog mobitela ili televizora i za to nikad ne dobijemo knjigu s uputstvima, jel tako? Svako od nas je drugačiji, kod svakog može poći mrvicu drugačije nego kod onog ranije ili kod onog drugog, tako da barem neke stvari koje su nam zajedničke i koje je psihologija dobro istražila, zašto ne bismo naučili, ako nam to može najbolje pokazati ili reći ili sažeti nego neko kome je to tema
profesionalnog bavljenja. Jasno da te i ukoraži ako čovjek nije dovoljno svjestan svojih mogućnosti ili recimo da se ih malo zrcali oko neke stvari što možda griješe, nisi ni svjestan, jer ti sebe vidiš na jedan način, a netko drugi pogotovo koji te ne poznaje, vidite, mislim, ima pogled prema tebi na drugačiji način i vjerujem da to može biti jako dobro. Sada, što je to mentalno zdravlje i kada je ono ugroženo? Znači, mentalno zdravlje je jedna odrednica općeg zdravlja, jer samo da kažemo šta piše u definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, da ne izmišljamo sad toplu vodu, jel da? Znači, zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti. To nam kaže Svjetska zdravstvena organizacija, pa iz toga naravno možemo zaključiti da onda mentalno zdravlje utječe na fizičko zdravlje, na socijalno blagostanje i apsolutno je sastavnica bez koje se ne može doći do toga da čovjek živi sve svoje mogućnosti, kapacitete i da se na kraju samo ostvari u onome što je njemu važno. Jasno, u biti jedno od tih pitanja je bilo da li je povezano jedno s drugim, u biti i je. Apsolutno i ne raskidivo. Jer um i tijelo, kako kaže jedna od grana ili teorija primijenjene psihologije, dio su istog sustava. Znači nije moguće da ono što se događa u tijelu ne utječe na um, a isto tako nije moguće da ono što se događa u umu ne utječe na tijelo. Posebno kad se iste stvari događaju kroz dulji vremenski period. Naprimjer, kad postoji dulja izloženost nekom stresu ili nekoj traumi ili nekom načinu razmišljanja ili nekoj vrsti deprivacije. Znači, apsolutno je neodjeljivo, ne postoji cjelokupno zdravlje, čovjek ne može biti zdrava jedinka ako i fizičko i psihičko zdravlje nisu zastupljeni u organizmu, u tijelu. Kada je, recimo, sad smo spomenuli jedno od faktora kada je ono ugroženo, kakve sve situacije mogu dovesti u pitanje mentalno zdravlje? Znači, ajmo najprije reći da pod mentalno zdravlje, čisto da bi razumjeli o čemu zapravo pričamo, to nije ništa nejasno i nerazumljivo i neko ima, neko nema. Znači, mentalno zdravlje su naše misli, naše emocije i naša ponašanja na takav način koncipirana i događaju se na takav način da nam pomažu u ostvarenju naših potencijala. Čim imamo misli koje nas opterećuju, čim imamo misli koje se stalno pojavljuju i vrte se na jedan način, na primjer stalno brinemo duže vremena, to svakako utječe na naše emocije i onda nismo u nekoj lakoći, radosti, entuzijazmu, pozitivi, već se zbog misli koje nam se pojavljuju i emocije koje su malo teže, onda se pojavljuje briga, pojavljuje se anksioznosti, pojavljuje se znači jedan takav set emocija koje nisu baš ugodne za preživjeti. I na temelju takvih misli i takvih emocija pojavljuju se i određene vrste ponašanja. A ponašanja onda mogu biti da ih, najšire rečeno, da ih onda recimo imamo ponašanja koja proizlaze iz toga što nas je strah. Pa onda ne izađemo negdje gdje smo mislili, ne vidimo se s nekim s kim smo trebali, ne usudimo se izaći na ispit, ne usudimo se razgovarati sa šefom oko toga što su naša prava znači takve jednostavne svakodnevne stvari. Znači misli, emocije i ponašanja koji ne rade, ajmo tak reći, za to da mi ostvarimo svoje potencijale i da se dobro osjećamo u svom životu, kažu zapravo da je onda naše mentalno zdravlje ugroženo. Evo, ja bih napravila kratku glazbenu pauzu pa se vraćamo našoj temi.
Jutro se budi, ne dam da niko nam uđe u san, ni ptice ni ljudi. Ja ne trebam nikog da znaš, jedino tebe da sebe mi daš. I to je ljubavi, priča o nama. Zbog tebe tuge prestaju, zbog tebe suze nestaju. I sve zbog tebe, kad loše krene, bolje je. Zbog tebe nebo gleda na nas, zbog tebe uvijek pronađem spas. I sve zbog tebe, sve je u redu, dobro je, dobro je. Sunce na jastuku otvara dan, jutro se budi, ne dam da nitko nam uđe u san, ni ptice ni ljudi. Ja ne trebam nikog da znaš, jedino tebe da sebe mi daš. I to je ljubavi, priča o nama. Zbog tebe tuge prestaju, zbog tebe suze nestaju. I sve zbog tebe, kad loše krene, bolje je. Zbog tebe nebo gleda na nas, zbog tebe uvijek pronađem spas. I sve zbog tebe, sve je u redu, dobro je. Nekad se čini da je vjetar ledenim dahom već odnio nas, al ti si tu na milimetar i kroz oluju čujem ti glas. Zbog tebe tuge prestaju, zbog tebe suze nestaju. I sve zbog tebe, kad loše krene, bolje je. Zbog tebe nebo gleda na nas, zbog tebe uvijek pronađem spas. I sve zbog tebe, sve je u redu, dobro je, dobro je. Muke po mami, tati i mati. Emisija za zdravu obitelj. I evo nas ponovo nazad. Govorili smo da svakakve situacije životne mogu nas dovesti na neki način u napast, ajmo reći tako. Da li se čovjek kroz faze života, kroz radne situacije može mijenjati? Znači u smislu, neko kaže, bio je uvijek hrabar, sada se definitivno promijenio. Tako je. Može, moguće je. Mi smo živa bića i svako živo biće se mijenja, jel tako? Uh-huh. I dok god je živo, dok god postoji i možemo se promijeniti i najčešće se mijenjamo na način da uspijemo odgovoriti na sve zahtjeve naše okoline, naših svakodnevnih potreba življenja. Mm-hmm. Tako da moguće je da nismo više hrabri jer su nam se dogodile neke stvari po putu da smo zaključili da ne treba biti hrabar, mm-hmm. ili više nemamo, ne možemo se angažirati u takve vrste ponašanja. Isto tako moguće je i da postanemo hrabri kad dođemo do toga da imamo resurse unutar sebe i da promijenimo svoje ponašanje. Mm-hmm. Znači sve šta je danas ne mora biti sutra ako se svjesno time pozabavimo i odlučimo da je to nešto što želimo promijeniti. Znači može biti raznih faktora jačanja ili slabljenja našeg mentalnog zdravlja.
Apsolutno može. Zato je važno imati ideju o tome šta sve može utjecati i na koji način možemo sami doprinijeti na to. Tome da poboljšamo ili držimo na nekoj dobroj razini svoje mentalno zdravlje. Sada, može postojati, kako bi rekli, možda situacija koja je kratko prolazna, a može biti nešto, recimo možda tuga ili što god, i ili može biti faza kada to dugo traje. Kada raspoznati da li je to sad privremena situacija koja će proći, znači to je trenutak, ili prepoznati kada je to stvarno vrijeme za obratiti se recimo vama za pomoć. Evo, na koji način raspoznati? Psihologu je moguće, ja bi čak rekla i poželjno, obratiti se u svakom trenutku kad osjećamo da nismo gospodari svog života. Neovisno o tome da li je to jedna dugoročna situacija ili je to kratkoročna situacija, zato što dovoljno je primiti samo, ponekad je dovoljno i samo podršku dobiti da se možemo lakše ili čak biti informirani o tome da u toj situaciji je sasvim u redu da se tako osjećam. Naprimjer, kad imam na poslu jednu kolegicu s kojom dugo radim i koja mi je jako velika podrška i ona promijeni posao. S jedne strane ona je otišla, ja dalje radim svoj posao, dalje primam plaću, sve je ok, osim što nje nema. S jedne strane to može proći sasvim u redu, s druge strane mogu se osjećati u nekim trenucima vrlo tužno. To je sasvim prihvatljivo i sasvim ok, jer sam zapravo doživjela gubitak. Jasno. Izgubila sam jednu osobu s kojom sam dijelila neki dio skoro svakog dana i od koje sam imala koja je podržavala neke moje resurse. Znači imali smo vrijeme kad smo možda popile kavu, požalile se malo na nešto, imali smo vrijeme kad smo jedna drugu potakle da napravimo bolje posao ili na tako. Znači, nije nužno da se dogode neke velike traume kada nam se promijeni raspoloženje i da si onda kažemo ok, to je sad je to ok i kroz neko vrijeme će proći. Znači, svaka promjena koju doživimo kao nekakav gubitak, kao nekakav prelazak naših granica, kao da nam je nešto što nas je stavilo u frustraciju, može promijeniti naše raspoloženje i sasvim je ok biti s nekim ko je profesionalac u tom trenutku, ne nužno dugotrajnu terapiju, nego jednostavno podršku i savjetovanje kroz sat ili dva, tri susreta možda, gdje ćemo dobiti drugačiji uvid u situaciju i gdje ćemo tu situaciju drugačije integrirati u sebe, a bez da budemo, ajmo reći, na neki način uštećeni ili da nam je nešto, da se ne osjećamo dobro. Vjerujem da ste kroz zadnje vrijeme, evo nas je najviše ta 2020. stvarno razmrdala sve. Stari su vjerojatno nešto malo svjesni neke stvari doživjeli, ali da li ste pratili dječje mentalno zdravlje i koliko se ono promijenilo u zadnje recimo 2 godine? Pa znači, djeca nisu bila izdvojena u cijeloj situaciji korona krize i neupitno je da je sve što se događalo oko nas, što je djelovalo i oko njih, što je djelovalo na njihove roditelje, teme koje su se odjednom potezale doma, a do tad nisu, teme koje su se pojavljivale na TV-u, a do tad nisu, drugačiji život u vrtiću ili u školi koji je do tad bio nezamisliv, sigurno je utjecao na dječje mentalno zdravlje, jer je to bila jedna krizna situacija. S druge strane, djeca su dosta rezilijentna, otporna, većina djece, i ako im se dalo jasne informacije i podržalo ih se nekako u prilagodbi na to, ajmo reći kako smo nazivali često novo normalno, nije nužno da moramo doći do zaključka da je to na djecu stalo. Sigurno je zapravo da bilo jako izazovno za njih. Sad, koliko je samo to
utjecalo na promjenu u njihovom mentalnom zdravlju, to je još nadteknije zapravo. Mm-hmm. Evo, današnji način zabave, dječjih zabava, druženja, zapravo vrlo često nekontrolirano provođenje pred ekranima, ali ne govorimo samo o djeci, govorimo da su tu i odrasli unutra dosta zaronili, ako se tako može reći. Da li je to promijenilo ponašanje, viđenje na svijet, drugačije kontroliranje emocija? Da li je nešto upravo utjecalo i to na, recimo, općenito na mentalno stanje? Što djece, što odraslih? Pa znači, ajmo razgovarati u terminima, to svakako može utjecati, to svakako može utjecati na mentalno zdravlje, no nije nužno da se mentalno zdravlje promijeni ili pogorša zato što djeca koriste, zato što su djeca pred ekranima. Okay. Znači, sve ovisi o tome kako roditelji pristupaju toj cijeloj situaciji, koliko su djeca informirana oko stvari, koliko koriste ekrane za to da nešto uče, a koliko ih koriste za to da zadovolje svoju dosadu, bi rekla, ili da se odmaknu od roditelja. Ako djeca imaju nekako normalan odnos i prema ekranima, i prema izlasku van, i prema druženju, i prema boravku u prirodi, i prema sportu, i prema školi ili vrtiću, to ne mora nužno biti razlog pogoršanja mentalnog zdravlja. Znači, moguće je, ali opet svako svjesno korištenje, a to se onda tiče nas odraslih, jel da, koji taj dio reguliramo vezano uz djecu, mogu izvući samo one najbolje koristi i najbolje značajke od toga da im je svaka informacija na 2 klika udaljena i da mogu vidjeti neke stvari na internetu i saznati odmah, i koje, recimo, generacije od prije 20 godina su mogle samo zamišljati. Jasno. Još jedna kratka glazbena pauzica pa se vraćamo našoj temi. Dan kao dan, ništa posebno znaš, čini se više mi ne trebaš, a opet, maleni tragovi o nama još bljesnu kao izgubljen broš, pa opet i opet tamo gdje sad si ti, korak me vodi. Pred tvoja vrata stižem, neke smiješne izgovore nižem. Ma ne volim te više, samo tražim zaklon prije kiše. Našli smo razlog za pametan kraj, hrapavu riječ da nam uništi sjaj. I opet, pa opet, kažem bolje bez tebe je. Čemu ljubav, čemu to sve, a opet, tamo gdje sad si ti, korak me vodi. Pred tvoja vrata stižem, neke smiješne izgovore nižem.
ništa posebno znaš, čini se više mi ne trebaš, a opet, ma opet. I evo nas ponovo nazad. Evo, da li možemo sami sebi pomoć oko mentalnog zdravlja? Što učiniti? Joj, baš vam hvala za ovo pitanje. To je najljepši dio ovog psihologijskog posla. Znači, apsolutno svako od nas može nešto učiniti za svoje mentalno zdravlje. Jednako kao što to radimo i za fizičko zdravlje, idemo redovno na kontrolu kod liječnika, šetamo se, jedemo zdravu hranu, tako isto i kad mislimo o svom mentalnom zdravlju, dobro je, na primjer, pa će si svako uzeti, ako si uzme barem jednu od stvari, već je napravio nešto za sebe. Biti svjestan toga kako trošimo svoje zadnje sate u danu, šta gledamo na TV-u, kakve sadržaje dopuštamo da uđu u naše tijelo, naš um, naše emocije na kraju dana. Pa jel to onda bude neka politička emisija, da li bude neka sapunica, ili se možda svjesno odlučimo da ne želimo te sadržaje konzumirati prije nego što idemo zaspat, nego jednostavno pročitamo neku knjigu ili napravimo neku laganu meditaciju. Druga stvar koja je jako važna, možda može promijeniti dosta vezano uz naše psihičko zdravlje, je higijena spavanja, a to je da si izorganiziramo ili pokušamo barem izorganizirati dan. Znam da nije svaki dan isti, znam da nije moguće, znam da je nekad teško, posebno je teško kad imamo malu djecu i zahtjeve života koje treba odraditi, ali opet da si barem minimum sna izorganiziramo da ga imamo, jer ovisno o tome koliko spavamo, to utječe na jako puno stvari sljedeći dan. Ako ništa drugo, utječe na to kako smo se probudili, a onda utječe na to kakvim raspoloženjem započinjemo dan. Jer ako smo se probudili umorni i mrzovoljni, tako ćemo i zakoračiti u taj dan umorni i mrzovoljni i puno je veća šansa da će nam onda stvari smetati, da će nam ljudi biti neprijateljski, da ćemo stvari koje nam kažu doživljavati kao da su ne baš protiv nas, ali da nam nisu najbolje sjele. Recimo druga ili treća od stvari je da se u nekim trenucima malo izoliramo, da se barem na pola sata odmaknemo od mobitela, da si dopustimo barem jednom u tjednu neko vrijeme u kojem ćemo biti sami sa sobom. Kako to izorganizirati, treba vidjeti šta radimo, kakve su nam dnevne rutine, pa makar kad peremo suđe, izorganizirati da su djeca u drugoj sobi, a da muž stavi slušalice i da ne slušamo televiziju, već da možemo biti sami sa svojim mislima. Isto tako možemo raditi ono što je sad jako popularno i naziva se journaling ili pisati dnevnik. Većina nas je imala pokušaje barem u srednjoj školi ili u starijim razredima osnovne škole. Pokazalo se, istraživanjima pokazuju da je to jako dobro, jer na taj način iščistimo neke stvari koje nas opterećuju, zapišemo ih i onda se drugačije odnosimo prema njima. Dobro je i pogledati s kim ili ko kad se s njim družimo ili bivamo u odnosu ili na istom mjestu utječe kako na naše raspoloženje. Pa onda malo, barem u situacijama kada na to možemo utjecati, birati ljude s kojima se smijemo, birati ljude s kojima otvaramo dobre teme, birati ljude uz koje nešto novo učimo i generalno, ajmo reći, postajemo bolji i kvalitetniji. A malo zaobilaziti one zbog kojih budemo, kako se to popularno kaže, napunjeni lošom energijom, koji se stalno žale. Paziti isto tako da se mi ne žalimo stalno, jer to onda utječe na kemiju našeg tijela, utječe na to kakve ćemo imati emocije i može svakako, ako smo neko vrijeme u takvom raspoloženju, utjecati na naše mentalno zdravlje. Znači nije teško i možemo svaki dan odabrati za napraviti nešto da pomogne i nama, a time i našoj okolini. A što je to biopsihosocijalni model mentalnog zdravlja?
Pa biopsihosocijalni model, već smo ga se dotakli na početku ovog našeg razgovora. Znači, jako dugo vremena se sve što se događa s ljudima promatralo iz područja medicine, odnosno kroz medicinski model, odnosno ideju da je sve što se događa u ljudskoj osobi vezano sa biološkim čimbenicima. Onda kad su psiholozi se malo više počeli baviti ljudima, njihovim ponašanjem, emocijama, mislima, predložen je jedan širi model koji kaže da sve utječe na sve, najjednostavnije rečeno, odnosno da smo mi izraz bioloških, psiholoških i socijalnih činitelja i da kao takvi onda postojimo i da ono što nam se događa nije pozitivno, što možda možemo nazvati bolešću ili s druge strane možemo nazvati dobrim mentalnim zdravljem, ovisi od ta tri seta činitelja. Znači biološkim onim šta nosimo kao biološku predispoziciju, znači genetika, osjetljivost, možda neke poteškoće koje imamo vezane uz biološke činitelje. Onda ovaj psihološki dio koji se tiče inteligencije, koji se tiče načina nošenja s emocijama, a onda ovaj još socijalni dio koji se tiče načina na koji živimo. Znači neće biti jednako za osobu koja ima slične biološke predispozicije i psihološke predispozicije, ali živi u nekoj zemlji u kojoj ima hrane, školovanja i sveg ostalog što je potrebno da se ostvari, ili za osobu koja ima slične biološke i psihološke činitelje, ali živi u nekoj zemlji u kojoj je velika razina siromaštva, recimo. Evo, nažalost, mi se polako bližimo kraju našeg razgovora, pa mene zanima da li provodite edukacije i koji su vaši planovi za budućnost? To me pitate, je li da vezano uz društvo psihologa? Tako je. Da. Ok. Znači, društvo psihologa Istre koristi baš svaku priliku da se približi svojim građanima, odnosno sugrađanima, i da im na bilo koji mogući način prikaže konkretne dobrobiti od psihologije, od bavljenja nekim temama vezanim uz psihologiju, čak i samim učenjem o nekim načinima kako funkcioniramo. Tako da, kao što smo iskoristili ovaj dan, sigurna sam da će se koristiti i drugi dani vezani uz mentalno zdravlje, vezani uz čovjeka i bilo koju prigodu gdje ćemo moći izaći ili kroz novine ili kroz radio ili na bilo koji način u javnost, da potaknemo ljude da se malo bave sa sobom. A nekih konkretnih edukacija za pučanstvo u ovom trenutku vam ne mogu ništa najaviti. Svakako će biti. Sigurna sam da će biti kao što je bilo i do sada, i onda to oglasimo na našim stranicama, oglasi se putem radija, kao što ste i vi odlučili ovaj dan podržati tako što ste nas gostili. Isto tako mislim svake godine za tjedan psihologije koji se održava 3. tjedan u 2. mjesecu, koji se već tradicionalno obilježava, onda se događaju zbilja razne stvari i što se tiče radionica i što se tiče predavanja, tekstova, gostovanja na radiju i tako dalje. Evo, zahvaljujem puno na ovom ugodnom razgovoru, na ovim informacijama. Nadam se da ćemo
da će biti što više svjesnih ljudi i da će ih biti manje strah pitati pomoć, a i roditelje da evo, ukoliko treba, ako uoče recimo da sa samim djetetom nešto ne valja ili ako osjete onaj alarm, onaj zvončić koji pozvoni, nešto možda bi trebalo bi skočiti u pomoć, treba otvoreno razgovarati kako bi recimo spriječili neke situacije, možda čak i nepovratno. Evo, želim vam lijep i ugodan ostatak dana i lijepi pozdrav i do slušanja. Hvala vam, lijepi pozdrav. Muke po mami, tati i mati. Emisija za zdravu obitelj. Razgovaramo o aktualnim temama iz svakodnevnog života. Uključite se, postavite pitanje ili predložite temu o kojoj želite doznati više. Pišite nam na info@radioeurostar.hr. Emisiju Muke po mami, tati i mati slušajte ponedjeljkom u 13:15, a reprizu pratite četvrtkom u 19 sati. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.